pokoknya. Karena minta udah sore, Habibie mau buka puasa ya. Habis sambil ngabuburit kita nyari udara lagi ya. Pakai pecinya deh ya. Wow, tentang puasa nih deh. Bentar. Yuk. Dapat ondel-ondel. Pakai pecinya deh ya. Oh, Habibie turun. Sini aja di pinggir jalan, jangan di pinggir jalan, sini aja. Pulang ya, udah sore ya. Masuk Habibie channel ya, mau ya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa deh? Kita ketemu lagi ya. Jangan lupa apa? Sholat dan ngaji.